Sangai Festival di Sem Sabah Kumang Chausili, Chief Minister Nongthong Birena Sangai Festival Pangtukadaba Sangai Ethnic Heritage Park Marangkuno Amadi, INA Headquarter Jatuna Haktingani Yangsin Kray. Meeting Maitai bu ST list Chalhalu Haiba Davi Toduna ST Disiam Luchingduna Lup Nepal Gitomusina Sanzentong Labour Power Minister is Biswajit official quarter from Zinkray. Nagaland Unimit Nini Kongchetta President Draupadi Murmu ngasi Kohima da Tungkray President Murmu na online gi kuthangda Nagaland gi nauna saba loiraba Mahiloisam Singh Sangaba galona project kaya urep uyung tamgadawre Amadi tentha da yum ama maina tumna chakre sel oina lupa lakh ama makai sana amadi fawmol tararom mai chakada yaukre As news meeting tabiri ba kwai pumna makpo ay SILKY CHANAMBAM na taramok jeri COVID-19 dagi ngakthok na ba khutuin hambiu hand sanitizer sizinabiu mask upiu fitaru ki distance tambiu yarba makai vaccine dose na kapthok piu Jackson bana pumna maki ay fabani hojik pau sandok ni pijeri Chief Minister Nongthong Birena Sangai Festival Pangthokadaba Sangai Ethnic Heritage Park Marangkuno amadi INA Headquarter Jatuna Haktengani Yangsin Kray Kongchada Sigamari Lenina Chief Minister Birena Sangai Festival gi maroiba mafam oigadawriba Sangai Ethnic Park asibu semzinba loishinba ngamnaba lepa leitan akan mamawongda thabag paikhatli haina fongdoki kongchada sige sarukamo aina loktak pata athafum lauthokpagi thabag amade ain gi wangmada lamkhopchinduna yumkaina chingba sajalakpa sing lauthokpagi thabag yangsenaba sendrada su chatki Panbaya badi COVID laichat na maram oiraga chahi ani leduraba matungda pangthokadariba Sangai Festival asida sarukyana naba President Draupadi Murmu bu Barton tobu lekhrabane amade Bollywood actor Sunil Sethi su kumaya asida sarukyana ba Manipuri lakani haibage thazaba pirakhrabane Maitai Mitai bu schedule drive list chalhalu haina Schedule Tribe Demand Committee Manipur STDCM na Changsilak Pakhongjang Sarukam Oina Minister MLA Singiyum Amade Quarter da STDCM ga Wakhalon Manaba Lup Nepal Galoina na ngasi Imphal gi Sanzentong da Laiba Power Minister TS Biswajit ki official quarter da Thomzin Kray Minister Masadi Secretariat ta CM ga mifam ama laibana unaba fangkide adubo Minister TS Biswajit ki official amana Haying ayuk pung tarada Minister Gaunana ba thazaba pirakpadigi halaki ngasi gi khongjang aduga mari leina SDDCM gi General Secretary K Bozendro na fongdoro kibada Maitai Mitai bu schedule drive list Chandri Fauba confirm amat handok loi SDDCM gi lamjing makhada Thomzin bagi thabak ase ngasiga tharaga Minister MLA Taruk Sure makoi ayambana SDDCM bu sagot lakhi hauzik fauba gi oina di Chief Minister gi maikai dige unana bagi damak wafam amat fongdorok ba leitri adubo tangai fadrabadi Chief Minister gi Bangalo Fauba Thomjilagani haiki individual na magi chamber de salaba namatamda makoi se issue se chomi hai takpi bne mayam unaraga makoi na magi laijaba magi stand magi opinion do openly haibiram ne ador gadi out of cabinet tarani thoi leidu manungda koina unajarai singa siga thana taruk oidoi ne biswaji ki minister gi magi opinion budi open oina khoi khangre ador gadi ma soin support to bine ne koina sata hoya ador mayam issue si minister amadi public mayam support to bo hengalai ni mayam gi majority maitai ne support to bunina mai pakwam thoyena adoi koi chauna thajai si minister si ujik paudi official oina Chief Minister ki side government ki side ke koi da unabagi official oi basi responsible lakh 3 chathari ba minister amadi maru oi ba ruling ki MLA sing su koi kharasu unajagane amaga budi loina unana ba koi pami ngamdra bau dai koi maru oi ba ruling ki BJP ki MLA kharasu unajagane minister sing chi loira kanda aduga tangai fadra de koi Chief Minister ki ngasi changchali bisi maina Chief Minister ki da thomjam ne ba magi response ngai draga so Nagaland gi nimit nini gi kongchetta President Draupadi Murmu ngasi Kohima da thungkre President na Assam Rifles helipad da tungbaga Assam amade Nagaland gi Governor Professor Jagdish Mukhi Chief Minister Naifirio Deputy Chief Minister Y Paton Chief Secretary J Alam amade State ki senior officials sing na taram okay President ngasi Kohima da Labour Capital Cultural Hall da Nagaland lengak na sinba okpagi thoramda sarukya ke Central amade State lengak ki officials sing State Cabinet Minister sing amade Tribals Hohos ki members sing na thoramadu da sarukya ke President Murmu na online ki kuthangda Nagaland ki nauna saba loiraba Mahiloisang Singh Sangaba Galoina
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की लंबी सिंह प्रोजेक्ट कया उरेप उयुंग तमगने प्रेसिडेंट राज भवन स्टेट मिनिस्टर सिंह उनबग लोइनना चीफ मिनिस्टर की कॉम्प्लेक्स पांगथोप थौरमदा सरुक याखी हयेंग प्रेसिडेंट कोहिमा वार सेमेट्री चतुने इकाई खुमनबु उtkani amadi kikwema kungang da chatuna kunja singa wari watai sanagane numit asimaktada president na Mizoram da project kaya sangabaga loinina Aizol da leiba Mizoram University gi tarataret suba convocation thoram da su saruk yagani haire Kongjong Police Station ki manung chanba tenta haibungda ngasi nungthel yumama maina tumna chakre mai chakibaduda lupa chamanga note bundle anida lupa lakh ama amade lupa chani chapi amade chama note lupa lising yankai puna lupa lakh ama makai sana mohor ani amasung fawbo tara romsu yaukre haire maina tumna chakra bayum adugi mapu adu miyoy adudi tenta haibung mamang lekai dege moirangthem sana chahi kontra mapal apopolei hidraba Kartik Kawi Haire, Police ki fangwa pauma ki matung inna, may adu electric short circuit tagi oiram bayay, may adu chaglak padigi, stand fender wire aba matung, gas cylinder yorak padadi, Pokhai rakibane, imung adu da layramba pochay amata lobo yada na chakibagaloy na, yum adu gichada, marifutara mangadi, tumna chakre haire, yumbu marangtim sana na fongdorak pada, yum adu gimiyoy sing, low subaloy na chakna bamaram na, yum dami amata laykide, laykay gimiyoy sing su ayamba na, low suba chakna bamaram na, imung da gas cylinder pokhai raklaba matamda kangnarakpane, ngarang san ani yon kibagi paisa, mahakiloy na bigi sana amade, mahak na migi yum saba yawagi pirakpa kutsumal, marup laga yum sanaba thamjaba selsu mai chakpa adudi yaukre haire Prime Minister Narendra Modi amadi Manipur ki Chief Minister N Birena lairaba mipum khudimakpu ana ayak lehendanaba pandamda paikhatpa Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY amasung Chief Minister gi Haksal gi Tengbang CMHTSC gi kanaba miyam na mapungfa na fangbangam le haina Kakching Kendra gi MLA Mayanglambam Rameshwar na fongdokre ngasi Kakching Makha Lowda leiba MLA gi yumda pangthokpa PMJAY amasung CMHT card yenthokpa gi thoram amada MLA Mayanglambam Rameshwar na makha taradun hai PMJAY amasung CMHT card asina piriba kanabasi fangfam thoklaba singda mapungfa na fanghan bahibasi yamna mathau tai Aikoi na ana ayak yarak pahaibasi tambang ang banate narak yaglak laba matamda card hatu sana bahot na bagi mahutta mangzaw na card asi saduna fangfam tok laba kana bagkoding maglaw na bahot na duna nadiyak taba imong ama kunay ama purak na bahot na rasi ngasi fawbada mahaki may kay digi kaksing kendra da PMJAY amasung CMHT card asi punna lising ama chatruk rom sabaloy duna yentokre card chatruk rom yentok na basem sabaloy rakle ngasisu card cham rom kudakta sadana yenthokadori bani haina makata na fongdorakle patient ji naraga admit to matamda admit to ngai mamanga along with admission to ga loina card pigada nariba laina dugi matungina haiba card sina karam laina cover to ge hana khangopio card paena madugi laina du cover to daba hospital amada changu matamda card tu di pisilani hayeng maduda koigi kana ba kumon to pudu matik sana phangdragadi adum awaba ta gani aduna akoina admission si tawdingai da patient si particular hospital amada pudringai da karam ba hospital da rims ta changagana masigi maximum benefit phangadoribra je rims ta changagana benefit phangadoribra natraga size hospital babina hospital amadi raj medicity da changaga phagadoribra haina chingba masi khagopi badaka tai PMJSY scheme gi makhada Chandel district ki Chakpi Karongdagi Thorcham village fawbagi lambi sembagi thabagasi apiba matam gi manungda quality yauna thabak subu loishin biu haina Thorcham village ki chief na lenga ki pukning chingsalakle Hiramasagi matang de khulgi chief RL Molna Chakpi Karongdagi Thorcham village fawbagi kilometer tarataret rom sangbal lambi ase PMJSY scheme gi makhada part ani thokna khaidok laga sukhi ahan ba part asisu quality wat panamaram oiraga koilas thabaloi kibaga mafam kayada kai bahore loinana ani suba part oiriba khulyawadaba kilometer Nepal rom watlingai dagi horiba lambi sembagi thabak asisu inkumja lisingani kunma thoigi February fawbada loigani hairam labasu
Department की official सिंगना COVID-19 न मरम ओइदुना इंकुमजा लिसिंग अनि कुनहुमदोई की मार्च फाउबा सांगदोक ले हाइन नौना कंहलक ले अदुबो डिपार्टमेंट न हाइरिबा मतम असिसु हौजिक थबक सुरिबा मवोंग असिनदी लोइगनी हाइबगी थाजबा लेट्रे हाइखे कुलसिगी खुंजा सिंगना लंबी फत्तबन मरम ओइरगा थेंगनरिबा अवाबसिगी येंगलगा मरी लेनबा कॉन्ट्रैक्टर अमदे सब कॉन्ट्रैक्टर सिंगना हंदकी निंगथम था असिदा लंबी असि क्वालिटी लेना सेंबल लोशिनबियु मरम असिना लंबी असि अतुबा मतमदा सेंबा हौबुत्रबदे की मकोक थोंबसिंगदा वाकतपगी मथक्ता खोंजंग कयासु चंगसलगनी हाइखे अखोईगी ब्लैक टॉपिंग लंबी से चाही अनि 2021-22 चाही अनि की मनोंग सिदा मोय शुए हैरम रगा हुजिक फौबा बलु सिंगल चाइबा फोबल थुंगनद्री अदुगा मरुओइना अखोई लंबी से असिदा मोयना गुनिया से तौरम रगा मखादा रिटेनिंग वाल चनकदमनी हैरगा गुनिया तौरम रगा हुसे हक कुमसी की जून दुआइदनी हुजिक फौबा से लोशन बी दबदुदा मसे गरी अचौबा जका अचौबा सटप कांदा याम नोंसु मरक्ता फरक्ताई अदुना यारगदी से खोई कंसर्न अथॉरिटी दाइन रिक्वेस्ट तौजरी मसे यारगदी अथुबदा खोई चपिक्रोंग टू थोरचाम PMGSY रोड फेज 2 हैबसे खोई खुन से थुंगनबा हैना आई गवर्नमेंट दा मसे मतेंग पांगबिनबा नत्रगा रिक्वेस्ट आई तौजरी हैना खुन से सिदागी किलोमीटर 17 चपिक्रोंग सब डिविजनल हेडक्वार्टर से 17 किलोमीटर नि मसिदा इमरजेंसी अहिंग दा खंगदे अयुक ता खंगदे नोजु मरक ता खंगदे अनाजेक लेपकंदा से चथोत छसिंगदा लंबी से याम फरकता दुना यारगदी मसिमा रथुना लोइसिन बिद्रबदे अखोइसु खुन प्रजा मयामना अखोइसु वकाकपा नत्रगा करी एजिटेशन मयाम अखोइ चटकनी हैना मसे आइना हैजरी Chirajan Higher Secondary School Alumni Association English Singani Kunna Batchna Indian Army की Lieutenant Colonel S. Bharat Bhushan Sarmana Colonel Promotion Fangbada Harau Tayamba Fongdurakle Maru Changbu Mahiroi Ama Oikiba S. Bharat Bhushan Sarmana Colonel Promotion Fangbada Harau Tayamba Fongdukchere Lieutenant Colonel Siza Gurumayum Bharat Bhushan Sarma Laikhidraba S. Bashumani Sarma Amashung S. Radha Pyari Devi की मचानुपाने महक इम्फाल ईस्ट की ब्रह्मपुर नाहबम पुरित मयुम लेरक्तगिने भारत भूषण CC हायर सेकेंडरी स्कूल दगी क्लास 12 पास तौरब तुंगदा लोयला कॉलेज चेन्नईदा मखा ताब महै तमखे IMA देहरादून दगी कमीशन फंगलब तुंगदा जम्मू अमसुंग कश्मीर राइफल्स ता जून लिसिंगनी कुंतरेता जॉइन तौखे महक कंपनी कमांडर अमसुंग GSO1 ऑपरेशन सोइना थौपुरमे डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन दा इंग्लिश सिंगनी तरा मापलदगी इंग्लिश सिंगनी कुन फाउबा अटेंड तौरुरे महाके टॉप सर्विस की दमकते इंग्लिश सिंगनी तरा निपालदा भूषण शर्मादा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड पीदने kai khumnakre as medabati ga luhongduna mahaki machanupa ama amasung machanupi ama leire lamdam asidagi bharat bhushan sarma gumba naha kaya thoraktuna imalay ba ke seba tobo oirashanu bhushan sarma gi mafam dasu alumni association asina harau tayamba fongdok pagaloinana mahakna tawruba khudingda mai pak boirashanu haina fongdurakle Mau kaithel asi mapung faba kaithel ama ohenabagi damak angamba mateng panglagani haina wangkai kendra gi MLA Thangjam Arun Kumar na fongdokre ngasi Imphal West ki manung channelaiba kabolaikai nongchup mau Imphal complex ta Akom Loop Ipak Pandam Kanglamai KIL CLK amadi KSN sinduna Mau Union Imphal amadi Mau Women Business Union ka kusamnaduna sinkiba hiangai Mau Ningol Chakubagi tharamda wafamasi MLA na fongdokhibane Tauramadu Mau Imphal Market Coordination Committee ki Chairman S. Besi Mau Amade Mau Imphal Market Coordination Committee ki Advisor H. Ibotom Bikumana athoba mithunglen oina saruk yaki bagaloinena Imphal Police Station ki OC and Ingocha Mau Kaithal Fambi Amade Paumi Ichaliche Singsu saruk yaki MLA Thangjam Arun Kumar na makha taraduna Mau Kaithal Famlak padage chahi tare romasida Mau da fangba ahawba manamasing amade yenzang napi sing chaba fangle Har yauba manamasing sing chabadagi makhal makhal kayagi laina thoklakliba asidagi ngakthoknaba har yaudaba organic ki oiba manamasing thaduna puthoknaba hotnase laingak nasu hangduna leriba labuk lamhang singda pochoi thaduna lamdamasigi pothok hena puthoknabagi pandamda committee ama senduna yengsinba hokre lawmi singna su matam ga chunaba potlam sing thaduna marang kaina pothok puthokna bhotnarase hiangai mau ningol chakau basana chingamadi tamani ki marakta he na nungsi chanaba mari ama purakpa ngamgani haike
लाखपीरिबा चलिचे सिंगसु इसागी लेकाइने न खल्लगा करीमता कियु लेतना केमता नुंगाइतो खंदना आई इसागी हेक लेजब जगानी सेगी आइगी लमनिको मसिदा आई माउदगिने इम्फालनी अदुनी अदानी कक्सिंगनी मोरांगनी हाइबगी खेनबो थमदना मफम मसिदा लापकांदा कोई मणिपुरनी अकोई अमतनी हाइबगी वाकल लोंदुदा अकोई सिदा फजना फमिनरगा चलिचे सिंग पुबिरकपा कोई इंजान नापी म्यामदुसु अकोइना हरा हरावना लेबा अदगी आदसु हेना पोतो हेंगन होनबा इकोनॉमी हेना फगन होनरकपा सिगम म्यामदे लोइनमक अकोई मरी लेना ngakten haita economy fagalagadi akoi society sum fagalakani adagi akoi toina unarwa sumaina singma fajraba function sing se pangthogadi akoi hen nungsinarkani KCP na tha taru khudingi puthokchaba lanthing minase khoi ningtham pantha ngasi puthokre haina ngasi aina thingkraba lupasig information and publicity secretary in charge S Mangalna press thadro puchero laman haire handaki ningtham chefongi oina puthokchaba chefong sede yauri bahiram singde editorial maitilonda loop manungda amatoybagi lipul editorial english cha unity within the party India ki cultural genocide amadi colonial jagernat ki khayatagi kanglaipak kanba aikoi gi pochal task ne 13 August iraibak ningbagi ihul ama yakaiduna fibam ga chanaba aikoi gi lantheng horashi mangasubada yu sungba yonba yahanba kanglup amadi masiga sagonaba aruba wafam sing marxism kangminasi mairiktuna mairidu chukhatkane dialectics dialectical materialism and historical materialism Nepal subada marxism yaningdaba postmodernist singda Indian colonialism ga class operation ga kadaida kaknei James Scott ki The Art of Not Being Governed, Legalization of Liquor Production and Sale in the State is a conspiracy hatched by unscrupulous private looters and ruling regimes. Dialectics, dialectical materialism and historical materialism for those postmodernists who reject Marxism. A study of the intersection between colonialism and class operation, a reading of James Scott, The Art of Not Being Governed. Kagching Higher Secondary School gi annual freshers meet English singani kunithoi ki thoram ngasi school asigi students union sendina pangthukre Kagching Higher Secondary School gi campus ta pangthukiba ngasi annual freshers meet ki thoram atuda Manipur Pollution Control Board ki chairman soiriba wabagai kendra gi MLA Dr. Usam Deven athoiba mithung Kagching Higher Secondary School gi principal Nauram Nomitana thoram mapu loinana Deputy Commissioner Kagching IAS Somarjit Salamna akhanaba mithung aina saruk yakhe Zagoi say kaya galoina na pangthoki annual freshers meet ki thoramadуда hantakta nauna uncontested karakraba school asigi student union ge thopubasing miyamda masak takpagaloina na HSLC amadi HSE exam da school asigi oina makok mathang tarakrabasingda meritorious award sing lanthoki thoramadуда atoiba mitungi warol piraduna MLA Dr. Usam Devena phongdokibada ngalingay matamda lairik tamlakpada pandam ama yauna IAS Doctor Engineer oigi haiduna lairik tambagi kudong jabal leramde adubo ngasigi chawkhalaba matam asidadi mahiroi singna piklingay digi hauna mana pambalambida lairik tambagi kudong jaba fangle chawkhatpagi matungina kudong jaba kaya fanglabasu madubulana sizinarabade afabagi mahutta fatabaromda chatkiba yabage oithokpasu lei mahak na makata na phongdokibada matam amada ojagi mafamda mahiroi singna thamlamba thaksi khasi hauzaki matamda ahongba kaya laklibasi honghan loidabane haike oja amagi manakta changakada oja sigi manakta phina wamta haibaga marate atuke mati koi atuke mati discipline lei atuke mati moral jinga na sadaya haujina kamdori oja gi manakta sangaga jogja nganga bagi sina fawe ma bu uwe oho mo diko se pasi hongal loidabane ba pasi akoina sajina iba pon bayam si kulai bayam ji bo akoina madugi ngakla discipline ngakla madugi sada ka wondu ngakta matamda pithibi ju sekela hingai leino Pithibi sarve nuclear sarve atom bomb sarve amji discipline bagi makha da sar ka da nga aga thamaga sinna ba yati hai dina koi thamaga sadi ne ba Kristi Vigyan Kendra KVK Thobal Sinduna Jahi Kudingi Pangthokpa Rabi Camping Ilisangani Kunithoi ngasidagi hogdokpagaloina na Thobal amasung Kagching District ki tongan ba lawmisingda ningtham mahi marunggi maru marangsing ingkol koibada mathau taba potlamsing su yenthokre KVK Thobal gi office ta pangthokki batharam maduda wabagai kendra gi MLA Dr. Usam Deven Agriculture Loishangi Director MCS and Gozendro amasung Deputy Commissioner Thobal IAS Ahantem Shubasna akhanaba mitungai na sarukya ki
अथोइब मिथुंगी वारोल पीरदुना MLA Dr. Usam Deven हाइकिबदा लेंगाक असिना लौमिसिंग अवाब यंगलगा मणिपुरदा लौमिसिंग लोकलिबा फौसिंग असे मणिपुर लेंगाक न लेइनबा अचौब सेंफम अमा काइथोक्तुना थमलबने लेंगाक असिना लौमिसिंग दमक अवाब अमता लेहंदनबा यामना कन्न खनरे लौमिसिंग नसु वारोब थमिगनु हाइकी मतौ करमना लौ उरगा पोथोक हेना पुथोकदगे हाइबने चिंगबसिंग अदुगी मतंगदा डिपार्टमेंट थवाई यावना होटनबिबा मथौ ताई हाइकी Department thawai yaw le no bi ba permission so koi thawai yaw le ba ki de kar kanda DS no kar kanda koi hona gadam le ba ai ai de kar de ke shule te na na se koi se ni tiro jo isa gi ro mi yam gi na to ai hona tu si mi yam gi na to permission ya hona tu si mi yam gi na to adu ko koi ta ka le na si ko me dina matam kudi mata public na ta kari do ke ai do koi yendra awa kudi mo yejana koi hona jari adu ga tasel di koi mejari ko pasa koi ne su yan ta na go me ro pir scheme jing se लोकटाक बटालियन ना हेडक्वार्टर IGAR साउथ की बिजिंग मखादा विलेज लेवल कुट फेस्टिवल पांगथोक्रे सहेंजांग विलेज अथॉरिटी का कुछ समनदन ngarang पांगथोकी बथौर मदो खुंजा सिंग हेना मरी फगत नबा मदे लौरोक पंथाग मरी लेनबा कुमयसेदा सम राइफल्स सरुक याना बनि हाइरे तौरम मदुदा मनाक नकपद लेबा खुंजा सिंग सरुक याखिबग लोइनना तौरम लोइसलकपदा खुंजा सिंग मदे असम राइफल की मरक्ता फ्रेंडली फुटबॉल मैच अमसु सानकी हौकिबा पुंग कुनमरीदा इंडियादा नौना मियोय लिसिंग अमा चामा मरिफुनिपाल कोविड पॉजिटिव ओइरे लेकिदब मिगी मसिंगना लिसिंग अमा चहुम हुमफुतरा हुमदोइने फगलकपगी चांग चादा मरिफुतरा निपाल 10 तरेट निपाल ओइरे अपुनब कन्फर्म केसना कोटी मरी लाख निफु तरुक लिसिंग यांखै मंगा चनिपाल कुनिपाल यौख्रे एक्टिव केसना लिसिंग तरा तरुक चनी निफु हुमदोइने लाइनासिन मरम ओइरगा लेकिदब मिगी मसिंगना लाख मंगा लिसिंग कुंट्रा चाम्ब्रे यांखै निथोइने लाइनासिदगी नाबा फदना डिस्चार्ज तोखिबा मिगी मसिंगना कोटी मरी लाख निफु माथोय लिसिंग मापल चामा कुंट्रा हुमदोइने लाइनासिदगी ngakthoknaba vaccine kaptokkiba punba migi masingna koti jani tara mapal lakh 63 lising tara taruk chama kun taret henkre मालेम की ओइना कोविड लाइचेट ना ख्वाइदगी हेना सोकल बलेबाक संगे मनुंगदा यूएसएन अहानबा इंडियन अनिसुबदा अमदे फ्रांस ना अहुम सुबदा लेरे अवानोपोक स्टेट की ओइना असम ना अहानबा मिजोरम ना निसुबा मदे मणिपुर ना अहुम सुबदा लेरे पावगी मरक थटना ब्रेक मतंग लौजरे Pausel nungairaba pausel Sky Hospital and Research Center Private Limited ta Malim Sinba thunga sak khangnaraba cardiologist British Clinical Excellence Award phanglaba Dr. Shyam Kishore Lairikingbam gi heart ki OPD ningthaukabadagi thangja phawba yengsari matamna ayuk ki pung mapal dagi nungthil gi pung ama phawbani nongmagi akaknaba patient masing tara phawba khak yengsari sor honba waba thabak naba mihul chang naidana chongba kok ngauba oningba na chingba symptoms leiraba miyoi singna OPD booking gi damak phone number 8415934236 natraga 7005820192 da call tawirau aduga heart attack amasung collapse tawraba patient singi damak 24 hours ki emergency service thamjari अना लायंगी ऑफिस की थबक अमदी कोई बचतदा इंडिया की कोनुंग न्यू दिल्ली दा लाइफम लेतबकी अवाबा कोकलगनी दिल्ली एयरपोर्ट कयाम नकनना लैरिबा महिपालपुर दा मणिपुर मियाम की दमकता लैजरे होटल एम्ब्रोसिया लाइफम की ओइना लुपा लिसिंग अमदगी हौरगा पुंग कुनमरी पिकअप अमदी ड्रॉप की टैक्सी सर्विस लैगनी रेस्टोरेंट सर्विस का लोइनना तोंगान तोंगान खुदोंग चाबा कया फंगबिगनी नुंगाइरबा पाव अमना होटल एम्ब्रोसिया दगी मीटर चमनारोम चटलगा विशाल मेगा मार्ट किलोमीटर अनि मखाई चटलगा एम्बियंस मॉल DLF मॉल अमदी इराप लापतना नुंगाइरबा मफम कया यौबदा खुदोंग चारबा मफम अमनी ngasiba contact tawbirau Hotel Ambrosia A217 Road number 6 Mahipalpur phone number 9643504772 ब्रेक की मतुंग तराम नोकचरी मखाताब पाव पिजरे मणिपुर लेंगा की कैबिनेट मीफम अमना मणिपुर की मफम खरदिगे यूसुंगबा योनबगी लेरंबा अथिंग बलौथोकनब लौकिबु वारेपदु हंदोकदबनी हाइदुना कॉलिजन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल कदा मदे लमदमस्ति की तोंगान तोंगानबा इमालुपसिंगना चथरकबा डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग सिंगी सरुकम ओइना ngarang Imphal East District की मनुंग चनलेबा नोंगपोक इंखोल पुरेरोंबा लेकाइदा All Manipur Women Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj Purairomba Leikai Mairapai B amasung Kadaga puna kusamnaduna Laingakna Yusungba amade Yonbagi Ayaba Pikibu Warep Handok U Haiduna Miyam Gyoiba Wakat Mifam Ama Pangtokre
पांगथोकिबु वाकत मेफम अदुदा सरुक याकिबु सिंगना यानिंगदबु खोलाउ कया लाउखि वाकत मेफम अदुदा सरुक याकिबु कदागी खोंजंगलोई अमन हाइकिबदा लंबीगी मताइदा मनामसिंग योनजदुना लेइतलाइदा थीदुना इमुंग पुजरिबा इमाइबेल सिंगदे सा संदफु बदौना ताली अदुगा इम्फाल मयोलगी कांगजैबुंग मनिंगदा अमदी इम्फाल मनुंगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदा फोंगना यू योलिबा सिंग अदुदना अथिंग मत पीदे अदुगा असोमदना यू थिंग नमद्रे यू लीगलाइजेशन तौबना फरे हाइब वाफम असे यूफम याउदे मसना ताकपदी लेंगाक असी यामना सोली हाइबनी हाइब वाफम फोंदोखि सरकार ना हुजिंग मेचिन तरा मुक चेले है मेचिन दुना फजना चलाइदना तौबा मतमदा मोइगी यू सिंदु लोइना सरकार लौसन गरकांदा मोइ लेबर ओइ भो फंगोयेबा अदु मखोइना हराउदना मसिदा बोमला बु थाबो करिबु तौबो तौदना खरम मखैदी यू सिदा थवाइ याउरिको अदुगा यू लगी मांगकदबा ममा ओइबा सिंसिना ngasi फम्मीबा मसि नुंगाइबगी वाखंदा सिरिन पोटे सचि फम्बा नते मरमदि कैनोइदा World Mental Health Day English ngani kunithag mari leinana thokchom bengida Mental Health Awareness Program ama pangthokre District Mental Health Program District Society Thobal da sindana pangthokiba program aduda Chief Medical Officer Thobal Dr. Y Nakul Singh amadi District Program Manager CH Basanta Singhna Chief Guest amadi President Oike ngasi ki thoram aduda District Mental Health Program ge Psychiatric Social Worker Singh M Chandra Kumar amadi S Somananda Singhna Resource Person oiduna Mental Health ki matangda sugaina miyamda khanghanke Dr. Y Nakul Singh na phongdokibada pukning wakhal nungairakta matamda imung manung ge support darkar lei Nungsinaloina biba madi wa tabiba yamnamak darkar lei pukning hakchang fana leinabagidama community ki support su darkar lei nganna lying thop liba makai hena fai aduna District Hospital Thobal ge room number 44 da OPDR da lakpiduna expert singa tanabiu thokchom bengi ge praja humfutara rom na sarukiyaduna pangthokiba program aduda ABHA ki makada Health ID su saki loinana NCD amadi CMHA ge health checkup su tauki haire Numidang mapungfana tumbagi kanaba mioy ayambana tausana de kayamana tumba yadabagi samasya mayukne mapungfana numidang tumban hakjang fana tamangame Mel Singh Ayurveda practitioner amasung life coach ki matungina numidang famung de changdrungai pung amagi mamangda electronics muthatpiba lavender amadi chamomile gumba cha thakpa Ashana Tauba amade journal natraga lyric pabana nervous system bo potha handuna mapung fana tumhali haire Hauzik sanabagi pau lobirasi All Manipur Football Association na kumukjam joy kisan gi sponsor makada sindanaw ki August kundagi team tara mapal na group anida sarukyar ga jataragliba kumukjam inaucha Singh Memorial taramanga Suba Manipur State Leaking asi DSA Bishnupur gi mini stadium ground sana ki match amada Class A FC kainauna Movenlai Athletics Sadar Hills po goal ahum amada mighty bapikre match asi mai pakraba Class A FC kainauge goal ahum na SH Dhanachandrana match ki minute yankai mathoi chatpada team gi ahan ba goal chanke KH Lucky Singh na match ki minute umfumapal chatpada penalty da team gi ani suba goal chanke team gi ahum suba goal na Movenlai Athletics ki sanaroi thankivet kibgena chanke match ase da Movenlai Athletics ka matangai ra goal thankivet kibgena match ki minute humfutara mapal chatpada chanke atopa match amadana YPHSU Lalambung amadi Nesukurai na sana kibada goal amamam chanaduna draw oikre match asida YPHU ge matangai ra goal na Kelzit na match ki minute kontra hum doi chatpada chanke Nesukurai ge matangai ra goal na and Abinas na match ki minute humfutara mga chatpada chanke Ngasinong magyay ba ay ngasagi pau lobirasi Ngasi khwaidagi sabagi chang ase degree Celsius 19.2 oike khwaidagi ingbagi chang na degree Celsius 13.9 oike nungsita yawba ising manilgi chang ayukta chada marifu humdoi amade nungthildana chada nifu oike loisalakpada maruba pausing amukana pizare
Sangai Festival gi sem saba kumang chausili Chief Minister Nongtong Birena Sangai Festival pangthokadaba Sangai Ethnic Heritage Park Moirang Kunok amade INA headquarter de chatuna hakthengna yangsin kre. Nitay Maitai bu ST Lister Chalhallu Haiba Dabi Toduna STDCM Luchingduna Loop Nepal gi Thomasina Sanjan Tongda Leba Power Minister T.S. Biswajit ke official headquarter da Thomson Kre. Nagaland ki nimit nini ki kongchatta President Draupadi Murmu ngasi Kohima da tungkre President Murmu na online ki kuthangda Nagaland ki nauna sabaloiraba mahiloi sangsing sangabagaloina project kaya uripuyung tamgadawri. Amade 10 thada yum ama maina tumne chakre sel oina lupa lakh ama makai sana amade fomol tararom mai chakpada yaukre. Pungjasi Fawina Sandok Chaba Manipuri News Matanga Sidilo Sinjare Ahin Bapau Gidamak 8 PM English News Meeting Tadun Lepio.